24,19 Roja kuba nugamba n'umwami Julius Bigumya director wa Bright Future Primary School kandi hona na head teacher abwishomeye Nyamurungi ya Kigaragara Vocational Senior Secondary School. Abantu abanataye isabeje bebemberwe canon. Umusheja w'amani nkwata butaka ndabase kuba nakora umurimo muhango mnongwa mu sector education department ejo kandi tongera kusima umureberiza abo bureberizo bwankora kumutamo bwesije mujyana wait Reverend Canon Agasha Moise office je myaka yahiza makozere ibyo kutangaza bingi munonga namusheja nayetegereza je biwegese n'umushomesa akakoraho amashomero no mwebembezi wedini na kanoni mbwe n'ibintu nabiyetegereza je munonga no yijaye bembere timu inatayisa omwabaziyogu kana tayisa owishemwe katwesije Rogan ogunarwo mwishemeri yambara mixed school aho mu Rembo Rw'Amagara mwejo gwa base kuba nakora ubonero butano ombigeze by'icamshanju mukama nayibaru kumbasa kandi hona nabwo tegerizo ndije umuntu rahaje kutika kakuru Emmanuel gunawe abase kuba natungo ubonero mushanju konka tuje kutandukana baruho konka Rogan ija shendekereze ibumuzire wo mukorire cyangwa munonga amagaraje kandi oweshemwe peace ariyaha naje kuba natshoboraje ahakurga kwa inaka kwateka hango munonga na Rogan kandi mutwikirize tutandiki beniza kwakira Canon Reverend Canon Agasha Muhezi atwigurireho neshara rero turebe kutwatandika program weje nakwakira Canon yabare ubishemwe ngubaje abantu barahanga mwe n'abari uko baturikize mu misembe mayanya nzaranga yabare arhanga wito murungi abo burungi bwawe yabare habo ko barhanga bamagara gaitu katuriso katunyisa kandi ukaguma ruhanga wowe ukishiriza indagano ye tunimanya binko bateka tekera ibyo burungi kandi bitari byo bibi yabare kutubera arhanga umurungi ukaturinda ukaturiso ukatunyisa ukatwereze bicyoncyo bingi mu nsomo kandi arhanga twisigera kimwe nguna habwe imbabazi zawe tukisema hawa revival radio abo ku program yeje na programs zindi sponsorship ya program yeje Orugyendo Rw'Amagara kandi n'abakozi abokora mu radio yeje kirabona tukisema watatito murahanga bishop associate professor Fred Shedon Mwesigwa abo vision ya radio yeje kandi buri injiri y'amani okarabira umugambe bukubana buhurwa testimonies z'abantu bakubana baha ngitwisha kure ya rogani na no mukikuruwe ranga tweshengereza ngo abakozere cyangwa umurimogo wabahereza umugisha kandi tweshengereza ngo bwiro buturamara bobo kwimsizi na no kwisikitinsa abantu barahanga bona abari ko abahurukiza ranga tweshengereza umushongoza akagera twora tayayira abandi nanyota siga atonyereze hihinewe mpegwe mbabazi tayayira buri omwe aharhona ompereze cyo mutuma gw'urukwetenga izina rero yongere kwimsubona kwawe kitindisa Yesu Kristo mukama wetu amina mukama simu mnonga kanoni no basa kongera kuramutse abantu abakuriro kwa heru no kubeyanjuraje nemermo yawe yabare obishemwe Anthony mujunungu wagiye kumperezo mgishogo kandi nyenda kusima habwa reception yitwagera aha revival radio kandi ndenda kusima tatito murahanga bishop associate professor Fred Shedon Mwesigwa okuteka teka ngutimwe je inijanayo ndebe ngo nijanayo mukama wita simwa bishe asimwe Yesu nijana Rogani amazere P7 okurugamba mixed school aho mu Rembo Rw'Amagara muri Mbarara Stenof aha kashoze ruharo kana nenyine kuru obishemwe PC ngo bajanije kubana abo banjura kandi umwongera kusharinga nabo ni koro mu office yo mureberezo gwankore ya professor Fred Shedon Mwesigwa ngo muhandisha ibyo bw'amashumero nte cyande taha ahabo kuba kushoma kwa Regan ko mweje Rw'Amagara mixed is in my line of duty ni kwatwaho ahabi kushoma kwe mbwenu twija kusharinga nabishemwe eberahanga tukorire ngankore diocese nko bureberezi kandi nkishomero kana bwarugana nyenda kushaba bahurikiza okwatanisa nitwe tukagumizamo
tukahora ruhanga cyakwenda kukamba nitu mukama baherezo mugisha amina ubwo ya Reverend Kanona Gashamuhezi kandi yatwiguriraho neshara mutwikirize bwa nyuma y'icishungure y'ikindi tuje kubantagaruka jumbu ijwire na program weji konkanye ndakumanyisa ngo wishemwe Frank Mwesigye ari nyuma ya kamera program weji noje kubana ugikuratara kandi utunga YouTube obo rukutukuratara iwe cyaho no kutase Revive Radio 93.2 FM noje kubana utungaje munonga obo rukureba abantu abarukujumera beza Revive Radio. Yes ni nkwetenga cyatsi kizacumwe ahadakika 24 izarenga arshaha ibirzo mwabazi yogu ninyongera kutabartsa oyiwe owarga umuriye ibi byose biremu kana mukama nayi barukureto kashanga ngo ashaze wakaire ako kubasa kubanohora program weji Orugyendo Rw'Amagara nda Anthony Mjuni ngo baje umushuganiso wa program weji nkaburijo kandi nkomanyisa ngo abantu aba babiro ready bari yabitibikaniso kuriba ngo bagira cyangwa munonga ece bakugambira ho kuba base kwambaye kabahanguzi niba base kwambara bamo we Julius Begumya headmaster wa kigaragara vocational senior secondary school amwe kandi hona nabo rukora nka director abwa Bright Future primary school irukushango muri cyabahese mbare bukanga nagira tu program weje kangite mwesende mbwene kumurahurira ntumugamba mutebuza musheje atire sente mbwene twinde kurangirira amashomero je abo kubagaruho kandi gariyonga kore byapfayo ishomero no makusinga district yona nebyo kutangaza mbwene twatayisa awishemwe katwesije Rogan ubwo no mweji abase kuba nakorobonera ubutano kurwo mushomero yambarira mixed school iranga yamukorera ibyo kutangaza muntu ukora butano tubwa buri yomwe mbwene zibaziriye mbabazi ntwenda kumbuza yo butano ukabukoruta aggregate 5 kazitanguhi ukabasota nogira ngo niwe yebasize nko muntu ntari ibyo nanaje kuba nabitagambira mu program weje mbwene tutandikiraho katwesije abantu baroho bakutegereze beyanjure kandi baramutseje munonga babaze kurira karyawo kama wita simwe Yesu amazina ganje nye katwesije Logan benishomera ambara mixed yes kandi okora aggregate 5 chibe chitanguhi nkamkamanwa atuyambire 20 shomolion. Okay Rogan ukazarwa mwaka ki wazarwa bazire ki wazarwa nkai kazara 2009
2029 haza nzakozesa muri nyankore aha ukazarwa 2029 mwazarwa abana bangahi abadada na mami abojo bangahi abashiki bangahi turi abana bana turi abojo babiri yo wa kabiri first born no mojo then abatwata nabice babiri yes mbwenu dada na mami kubabe bagambira bajango katandika oinenke myaka engahi kandi watandikira ngai kibina cyawe cyo kubanza kibina cyo kubanza nkatandikira akashamo kajya akashozi Mirembe Junior nursery akashoza karaharo akakamukuzi okay kunarikireyo na Zambara Junior P1 Naichembara Junior Nashoma Naikom P4 kunichom P4 akatahamu COVID aho muka sente zanza zabura aho brother wanje wakana amara echamshanjo akana amara yombara Junior then itabasigara abazebitu karaba mbachashura bashamuka batuteke bara mixed itabashata basigira yes twazambara mixed nhomba size kumare chamshanjo mbara mixed ukajishango tatagambiri kabiri yeta ukaborigire Junior kebyo washango tishomereri bara mixed nkargambara Junior nora abana bakaba bingi streams nyingi ngakuna jembara mixed kandi ho byahinduka bita abana tubarabe bingi classe keriyemwe abana bona tukufitingamo dormitories noreba nazo tinyingi abashomesa tibingi nkiryawo niyo PNK yaje kuri yo kana urebe kintu cyango hati cyashanke cya cenderamo competition wagishango to mu class tigire ngo bukakorobera ko akira naro kashanga abana nabo baroho bariye myoro kunalgire Mbara Junior Mbara Junior kana ni banko anje wa katano wa mukaga ndiku competing jero kuna jembara mixed aho kandi nashanga kutwakoze bizambyo kubanza nkabo kubanza kunkana naco kitari cyangu kujya kare nkashanga we nabandi abana bakompetinga kunkana nashanga unanye kare ndikubasa kubo wa mutwe class okay so mbwenu wakomushomero ware warfitinga mutiri yakutocharenga tiri yakuteganisa ngo bundo tekate cyo competition yabe yamani apana so anoza kutugambira mwene katigendere cyo mwe direct hakibina cyawe cyamushanje abo kubecyo nicyo cikuru munonga stereo focus yitu yamani ekibina cyamushanju oyine myaka engahe 14 aha myaka yawe 14 kwabohore kibina cyamushanju second class arimo kushomesa man menja ro kutaho mutuma iwo takakigire mu kano teka cyo cyamushanju noza kushanga yiki umcyamushanju nkani nchimana gomwako gunakore MPLE so nkani man gomwako ngunyine kuteka mamana gintatire class senyum okay nkana bwenchi lyo P6 nawo tuka nkanyine batayi banje abinayo ni competing nabo tukatujobire chishoma okay na nabashomesa bitu bakaba batukwataho kare batform nonga na ikom chamshanju nara difference terabire ompango kuba mana ginabe nintamurya konja mukache konka
nacho kitagumire kirya. So ekyamushanju tikiragumire moko kajukorota moka nkafuna aggregates 5 kuwashangire mu 5 ezo tuwatekateka tubweno bunkozire mu 5 ezi na neinani za kuzikora apiyore yinari ukagira utinari zangwa munde mbasa okatamwa mani okachendeza ukakora ki kwahirize kurero zatseze za moka kuna kozire aggregates 5 mu moka nkagamba obunakorita na moka apio ninkorina ninga natakozirina tindagaruke nyuma ningumizamu ninkutamwana kuriya na maintaining ezi 5 okay. So mbwenu finally wakora ibigezo bya muheru wakora piyore omwena habarmu okutina oko iwutaragizire bwobo mbigezo katina ubwoba nkabugira pre-mock ibizamwe byahere bitabanze ko pre-mock konka IPLA toragitina yaho tukatwamanye ibizambya heru so tukatwakora ibizambya heru kabe 5 aho tukatwamanye. So mbwenu ebigeze bye wakozere papers zawe nezo bya PLA nibyo binkomanyisa ubundi ko wabukozere kwatekateka ngo ino kanozireba munaro kariba umwe byagumira ino ko takizibara uko takubari 5 ngo baza kuzikora na kano reba ngo tuzikubasi ko kano tekateka zingaye waiza kore ibigeze byo kutwakoze ibigezo wabishangu nabyo bikabitorobi bikabigumire tujya bikabigumire munonga konka bikabigumire mu kanto konka bitorobi bikambenda ko somtwe kambenda mwana bena shoma kaye batyo kana wenkarani kola max tinda cya. So mbwenu wakore bigezo waheza wata results zija washango inobonero 5 okahurota tukashemera iwe noha na bato banje bashemerwa niyo wajiroteze nuzoze nabe ninyetenga naro wajota wenchi nazandimu nazo nkasimira mukama kandi kazanje ejo neshonga nkuru abo kuba 5 nezamana munonga kandi ndido kandi tekwa kusima wahiguru. Rogan arho emyaka yawe yoyine arimo kuzana kwinji arimo obutaba serious omwe mbonda bana ahabwa myaka iwo kuzuruta kumeginga shwangwa itantarebyo kandi wabasa kutaho mutuma ibyo benoshomeswa kuza koreza 5 akari home class science aho kanuzana konga kuna ichiro mu class igo P5 P6 P7 aho nari okuzana na no mu class tukurumu na nabashomesa mbija bakushanga okuzana bakupanishinga mwen aimzani kita kwendwa kanenda performance so wareba ngutaro ikindi cyoshemeye gukora kureka no kutaho umutuma ukareba ngo washoma kandi wabasa kubanuhika ninyenda kubuza norgam family eyinkomanyisa abazeire bawe sento kano zihahiye bintu bakaberuho birukumara nare kwateganisibwa munongo bobe no shomo mwe bakubinga embera nkejo kagira bomu okushoma kwiti tinyenyenkana n'abana byanda bomuka kakutorobi kuba abazire banje kucya munonga tata wanje akateganisibwa munonga y'abana bato yarwara tukata y'abana bato tukata kutura kuno tukantuturo kwe kawempe na tata witu na mama witu
obwiro bwe twakiri abana bato so tinga kugira ngo bukimwe kandi nkireba kongo kuba tugambira tata wita kija yarwara yarware ndware einta kumanya jenanye takuimuka takubasa kare kweyamba kiriya ato obu yarwire mamu witu yashamungu aturete kuno akaka witu aha omukiyanja okako ina kurgobo twatandika kutura nawe yes school fees na ebetoro be kufuna mkaka wita kaine emsiro kwe bahari ho yabe nabasa kufuna school fees yitu nobunda genda eshenjeza headmaster so kaka bayina abana bangahi oyihere huyiwe abe yayinoho ndijo mwana umuka owanyu owashonanyuko owa tatangira mu wanyu kaka barukora tube turubona abana mwena bana twena tukije okay ebi ninja kubuza kaka mpora konka ntujagara kandi kweyongera roganariya kandi tuja kubantumbuza binji munonga konka maybe nanye ndakubuza ohereze kutunga obonero butano ando obonero butano ubwo butungire nubwo bumwe obubebiryombero oto byawe obeno jote nanta kozirina nkori 5 mwene rahanga yakwereza 5 o twire no teka ngunonda kuzumusiniya na siniya tukugenda siniya yo ninjenda konka results kuzizire ku nafunita no mkatukashemera nkamani kuzomu secondary nunji konka yes omukira ko kaka wanja karga yangambira amazima yatugambira amazima yashima nakoraje konka sente zo ishomero runji n'ingishomero ryene secondary zikazitara habo bwire zikaba zitaruhumbwe nakatari uburyo bwazo okay yes kwisyo twafuneho aho mukiyanje watugambire ngo tandike barhanka nkebyo ngo Uncle Diocese Bishop ngo nagabira abana nahiriza abana scholarship abatari kwibasa konka barukoraje kandi nabo enshongeje ntuje kugireta je kandi ekikuru munonga no kusimaranga kureba ngo Bishop scholarship ubase kubana utunga umugisha newe amakuru marungi agna atunga kurwa Reverend Canon Agasha utwina naija kubishobora je munonga abo kubejena department y'munonga kunka tongera kusima murebereze abo kureba ngo nateka abana nkaba abatari kwebasa kandi abari kuba bakozireje ikindi kwenda kugambira Rogan kubota kozirita nezo bundo mugishobeta kubasa gutunga obeno basobota gutunga mbwenu okuza kwera no kutekateka no kuronda na performance yawe ekiro kumanyisa ngo hato bwatungira umugishogu oine kugumza moteri amamani betakoma abo kuba wagenda Bishop scholarship oine kugumza moro kukoraje by the way kangambire tarohe kindi kureka no kusinga abandi ukaguma bebembere yes aho kano naija kutugambira gishomero natugambira je nebindi birukora takonka handi no kwendeza ibirungi byonka kandi nja kugarukira rero ibinkwenda kubuza okumisho abo kuba nchikwina twoko okay akazindarako kaka akakwate gushumyeho tukache deru twongere ganira konka tukumanyisa program eji ya YouTube kano basa kubana tukuratara comment yawe tuja kuba ntishoma za Facebook page yitu program eji noja kuba notsinduka message yawe nawe tuja kuba ntishoma n'amasomo tuja gakira bana abarahanga base kuba nakorera byo kutangaza amagara gabo no murana n'umwana muto munonga emyaka 14 konkate iriho mutuma yamanya harukurga
yamanya ebishe ebyabe narabamo mu kushashoko yataho umutuma kandi yamanya nyine nkuru ahari kwiha sente yamanya ngo mbwenu yatatiriho umutuma akashoma atari kwija kurugama nari nyine nkuru neja kumuhamo amatsuku mbwenu hati uwe nkamutera amani no mujinya no kureba ngo yaguza mu arukora cyangwa mnunga umukayikuru witwa kwakira oweshe mwatkunzire peace mbwenu mukama nawe barukureta mu studio za Revival Radio guno murundo gwa kubanza mwana we otyo mukama asimwe mnonga abantu ababe yanjurire je kandi baramutseho mukama wita simwe mnonga amina buzima nanye ndi mu studio za Revival imbere ndakucimanya kandi tinka cishuberaga kongarugani yandeta amina ebiyesakora cyeshongoro cy'abakristayo ebiyesakora nibyo nkebi so amazina ganje ndi atukunzire peace ndiko mukiyanja n'umwendo kutura niyo kutura so ebya nejaha nshendekerize rugani konko ubu ntakashikire kushendekereza nimbanza ninsima abahereza bunashanga ninsima kanoni kanoni uvunanizibwa bwogezera bwa rugani niwe yatureta katusya amina kandi nanta kwamanya tawuninje manya ko ngati kwamanya ngo naka kwamanya mitu mukama yebari amina peace yenda ngustandikiraho edini ya uri mu kristayo nari nyowe ndiyo mukaturiki ndiyo mukaturiki nyine shonga wenje nakubuze cyubuze noreba yese byakora ngo nebyo kutangaza ntaki kugambire cyeshongoro cy'abakristayo ninchimanya uriyo munyakaturiki nishomero mukiyanja hika ndiyo mu cico niyo Mothers Union wenu yes kandi ninkurura mugongo gw'ikiyanja yebari yego mbwenu nabuzo wishemwe piso mukayikuru weto twataye serizoba edini ye nanyenda kureka ngo umureberezo witabo ubureberezo bwankore n'abantu baba barukora nabo ngo wishemwe kano ntagasha jine kanisa ya chacho viganda konkate kagwera garbaju munonga abo kuba twosere ntwakira abanta abamadina gandi radio yite giterukurwa abakristayo bonka twine abasaramu twine dine nkaturka twine born again mbene cyo kumanyisa ngo nanombuhereza kuba mbatekateka abantu barahanga nkaba karwega nogo rya tibaru kugwera rubajumbu mwana ogunargo mudine jinanga kandi tutiriye abakristayo niyo shonga bwenje twatayisa oweshemwe peace ariyaha kanyenda ngo hakwegambire yese byakora kandi byo kutangaza wade ndiyo mukaturiki konka abana abarugana bine nyina n'abakristayo shino mukristayo mushiki wanje kuyagireyo nawe yabo mukristayo so nubundaye nabatunje bari abana nkoko mwana yagamba tinda bahabagize tuyi mukasande nabazo mu ruharo nanyenzo mukiyanja baza kushaba omukanisa yabo bagire gukora baketegereza barumu so tinka habageza gadini kandi nyongera nsima na bishop cy'wagamba n'amazima kureba ngo yewe kunatongera ubutumwa kanoni yatuma head teacher wambarira mixed arukurundo mwana ugo nangwa naye kanga aho nashita kuza kutina ngo kandi tuturiye abakaturiki apana tinyo cy'abantuma nicyo nija gukora kandi ibyo nebindi konka ibintu bikagumiza mu kandi nashemererwa namango mushishugu n'amazima n'ubumwe nindeba yekurira umusharaba na bishop witu amuhanda go musharaba bagwi n'amazima edini zona nazitwara mu mutwaribwe amina nikisimira rahanga mnonga yesu nakore byo kutangaza peace wanje abana bo kabatunguta abana aba mukabatunga 2014 ishe bakamazire akireho arwire nango ubwa karumurago na yeshikirayo ureba umurwire Kampala Kawempe kurebishebo niyo babintu bataha ishebo nibwo buturo bwabo narebe imbere yabe narebe imbera
kanashubura ibintu byona byahwireho mushiki wanje akayina karumuna we nakora takiza yabo kuba tina harasugeki no murumo gwaho ebintu wareba biryaho birukubi nashasha nagira nti ho nashi abana akamwe kakandi katandika kwajura akandi nikatambura undijo no gurogani akandi nikakuruke kakari yo mtopo class kairize top nkazo mpiwa ugu wakari nko baby ya warebe nararaho nasibaho nararaho konkana ijana shitama n'umwana namjanto nomanya bana bakamba twari kurgira no kuyangambire akabire nabasinduko wabo atukonga nchikubaska bukuba hariyo buremezi butana buti najanto nomanya ebindi byona kabire reri konka nimbasa kubabonera byo kurya tichikwingana no kugumaha amisho gatiraha abana barukuriya nabare yanjira atikanyije mbarete kababanze bahumure kandi baza kuhumura umbwire bugufu kubahumure yabareta dararireho nabatunga ku rugobwe 2014 nizoba ryahati ekiri kumanyisa ngo aheza nabo emyaka 10 yes abo kwateri yo mu 2024 hazambara junior tanararuka kwishuka ko interview hataho kuza kushikayo ngo interviews kawa nababanza mirembaho kandi kubargayo ku umwaka kugwaho nabatwara junior bwanyuma ho twatambura Orugyendo mpora kandi aho sente zagumana zikanya zangumira zatugumira ahiba bagumana batemba kandi sente zirkweyonje abamuna compulsory boarding byayanga share byayongera njanga katubate junior nangaruga no gwakara akara nakunda junior ye twasa mbarara mixed mwarga junior kuba nkanta cyeyongerayo bakanga ibintu ataho naitana na junior na mutwaro no gutwara na mitware ebiri no gutwara mixed nakwatagana n'abashomesa mpora wa kasente ninketwarayo nimpikayo nimanyo kubari wabagambira nembere yo rukurabamo bagetegereza yes bajimanya master Josa Mogu wakana abamanyana kuruga hansi so nakwatagana n'ishomero twahwera na tutyo nanye bampwera abana banje bashoma aho ukukora kwe kabakurungi kandi nshikayo babantu bangambire mcweye mpura nishemererwa bangambira ngo harukukire nanyeshemererwa nangwe cyabire fane bakahika kwenda ngo nabaronda bakutebwaho bashoma tabakumangu tabakabatizibwe oba babo bakabataka batizibwe hati bijano bagira ngo batutuma ubutabo batanche nibakingambira nanye nacha mangu tabakabatizibwe naija nagambira master hati rero uzi mu office ya dini nahikayo nashobora njya ngo barite tubabanze tubabatuze bona nkababatuze izobaro next week batebwa atyo so champwera chakwera nagambira nyina ati mwene ibyo nyone mbitaho mbabaza bo kuba mwishibata bagira nambaga ndebye mbaga birike tabana batwiguramisha nasimarahangabwe cyo bambe we aka mukuru we kuyahereze P7 nango yakora je mushanju akakora ubonera umushanju naye buza kandi we twaza kumugera tuta ona shaharaze akatambuze bigere nangwa nkaguma ninza y'inyeshengereza nimpihahi hatukune nchiriyo mwenshobirwe hijayo my brother wonguzarwa nawe narugashema niyo wita yinkuzarwa hazana inakora mu ishomero Rw'Amagara secondary school iyo muri shema ya naza ho namureka njate unashika ni hano mwana kora mushanju akaremerwaho ninga karwo mu ishomero so ubwo yangera tereka mutwari
yamutwara byamushabira umwanya bamwiciriza kari kuyashyikiriye bamuheraho na basari mpurure mbabazi mpurura ninja ntona ranga ishara adresse tushaba zihurwa zikayo ndomare babana mwe kurgobo mwana twira basari hati yahikomsini ya kashatu kwa kumura my brother mtamoto kaisha jachi yanja chumuruka mtembesa ntingugo yija agarukayo hata haza murogani yazikora 5 aza kubahereze exams wareba ngo moka kiya 5 hati ebya diocese bakozire ko yayizingaye ebya diocese by'ubureberezi kujurote by'ubureberezi prepare akatunga mshanje nangwa njera ati byababigumire ati konganyo ninkorerina Bueno, kwije 5 of course bakaba bishora sumu yanje hati twashemererwa nareba amaziga gakungumuka nambwe no kugira ngo nkuzire nanyi kandi mbasa kurra yazo mchenja kama kanyorekina atizigire hi atinko mukushaka kwanje kandi ndebina agatenkani ndebina atizigire hi konka nabwe ninsima ubwari ano mwana rukundo kushaba na turidinga tutanduko kushaba no hurire byari kushaba ngo nibirugama so nokwe nabakurzentyo ayine kanyanya karyo mp6 nawo mbarra mixed na kandi ka komp4 kakona yese nkajura nabwe mbarra mixed beitu nabo bakampa mani go kuborra tabarabire bana bo kundisya kontezo mutwe nakacha kundu kubona ninka tayo nyikundire ahabwa amagarago bakunyoreka so shebo negishaha no muntu ari omunju negishaha nachasha ubuhurizi no shot tachibwine okurra konka amaguru kurugahansi kwikoma icyo cyuke kikanga kiro kumanyisa ngo ari yaho buri kimwe cyumushanga taine cyaro kwekora ikinde cyahero ngo bunda zo kushakira abana be narazo kubisa hwekaye naraje kuno yakureba abana ibyo bakawa cyamu ya mbere akabata kupangiza kaba yaguzira makajego ari neyo yagizira akashukari yaho so abana bonwe tubine tutyo Bueno mujishomuzare kumba ndiyawo nabwene tuebuza kandi hona shechi hona shingarkara my brother hona shimbwe mbwene rukureba ngo hatishi kandi rukumanya ngo nawe no bwari yari yo mukozi ayinori no mukozi yanko nugira ngo ishomere neri hati nyecura bwana headmaster mbarra mixed anterese umwatora hi ati ndio mchiyanja ati ngambiro wawe murangira hone hihi ampika atanatuma kanoni yanteresumu kunje nyakira umwana ogu nico nyizire gukora umwana ngukwe yamutwara byarigere muri biye byanagamba bamukoresa application yashaba kandi kuri abindi yaho banyeta kandi n'ugu nwe yanyesere nawe yayongera kumbuze bikwata mwana nabishobora nko kundiyo nishobora tukariro kumutahi bwenu kandi kutuba turyaho nangwa we nka wiki nkesande nabwe ndi mutime takashaziremu ndeba yagarka yanteresumu ati ntukwitaga nawe ndi mukikuru ubwira Rebeka nkaba natire mu kitete intarabahora baho tugende nabwe tukahika diocese tutakumanya ikiri kugenda misho shanga ubataye bitu bazire nkanye bakuru zacu none bakurwa kari yatwa dressinga yatugambira abana kubatongera imyanya kuko wagamba naija kongera kubishobora kurgobo nasi marahanga munonga warirahanga nakora ibi nari barahanga nagira nti hona shi nyunkampurira ngo ruhanga na kushashura umbwire bwo takuteka
habo kuba nyebi nabire ntura nindanzya mbere ntakucishubira ngo ubwo mwana ntabasa kushuma mbara high school onsasa rukubuze cyo wishemwe peace oyi no umwami wawe akiruho umwami ariho natura baharwe bambi haza tujya bakazi benshi mbwene nawe yakuzirenkanye hati ashitame baharwa yimikendije okay nawe ntumusimo kugira ngo akakwikiriza nanye ni musima munonga bitu no bunana ntakakitireho ni musima wo kuba bana aba akareba ecabireho nacumanya yacetegereza kandi yacyakira ngo kucyabikiri hati nyo nubuntari baharwe no buryaho mukaya toke rwanje ruriyo nirwo kureberera abana aba mbwe n'abana abo beno ukora busente bwawe ukorwa mu rutucuru ureba ngo babaho bashuma obo ine ndijo ntasiyo hiro rutoke tingine tingine katwina ho tujwa bapangisa natwe twagwe jinjora ya gwiro mu njora katwara yego katwara so ikwiturututyo okay yabare munonga oweshemwe peace ariyaha atkunzere kandi no mukayikuru kandi ni nyine nkuru Rogan ariyaha katwesije umwejo gwabase kuba nakora ubonera butano kurgaisha meri yambara mixed school aho murembo Rw'Amagara ntumusima munonga mukayikuru gwo kubemanzi kandi akatekateka abana be ijukuru ubundo ndija kanaza kureba umuhindo gw'abana banano utandikira hino mbenda kuriya mbenda kujwara mbenda kureberwa barwara ubunda beshara baruhona bo mwamba bishara hatekateka ngo mshara bo gutakuza kwetaho kugwekora onkandi kusima munonga ahabo kutekateka abana aba ebyawora hangariyo nabukora n'inshonga abwenji abana bawe iwe ukozero ukozire wabasya arahangariyo najya atumbwenu omukugumsiriza kwawo harigiramo kwangura hatubahika babe mwini wo humure n'ibindi arahanganaje ko nabukora tumwinaha omukekoro gukanda tuja kuja kumugarikira kurekana nyira kubuzaho kace Rogan omudakika ibiruzo mukadene kaza mukahumura kagarikana kanon arebna ekinanye ndakubuza kaka yagira ngo kajunu uryo murukori ukajunu uwo mwaka tugambire terebe kandi wayitisa ki kajunu cyakana P4 nubo ikiriza Yesu Kristo kuba umujunu w'amagara gawe ukanoreba ngo nibihe byabembe buramwe byagizire ebyakufosingire kuza kwikiriza Yesu Kristo kagiye tumbwenyo nakwehereza abo kuba byanje nindeba ngo nantakwinete nkubaza nibindi cebe kubanza kandi impura testimonies z'abandi bantu ikomzindaro go Rogan kandi impura testimonies z'abandi bantu okay bakujunwa then kwija ebirungi bikaho magara gabo kandi nebibe byabe biri nyuma yabo nabyo bikasangura okay mbene waje utananye mbene byanje byaza kusangurwa no kumwikiriza wajundwa nkaya ishomero nari ukori nkomo seminar conference ukori nkai umuchashi eyo wanyaho a cathedral nari mu ishomero mwine muchachi kare sande tukatuza cyacho mukasheshe ryo nishomero okay batwari a cathedral yabe koranka cyane mbene yo wajunwiro ochibo murokore nari bakakomobo Rogan nchiriyo murokore okay mbwenu omuntu nabasa kubari yahero umwana mugenzi wawe umunyeto iwonoreba ngo ukarebaho ekishane kisa kwihano ikiriza Yesu Kristo kuba umujunu w'amagara gawe arahumwe birungi byogo biremo omukujunwa arahwe ntanuso ni yehejo kunajunure nkareba na performance yanje eka improvingaho natandika kongera kunda kushoma kongera kunda consultinga n'abatayi banje consultinga abacisha banje eka
hakabaho impinduka. Wow. Ubundi umuntu uri yahera nabasa kwibuza umunyeto guriyo uko umwana mutori yo ko kiriyo nashoma abandi yita bakahumurikire abandi bahumurikire konka abandi abana bakiriyo umuranga gwagora kumuterera kukira munonga ahakujunwa yakiriyo nashoma ebirungi birumu no mugambira kihugu umwana uri yahera yajinwa byone byebye emzembe yabaine nergaho katujaba na kunda karenko kugambira kuby'abantu ninge ibintu bibindi ariyo musinzi byone byo naura nabirgamo yayesasira nawe ko muntu ngayonjero misho. Okay, thank you so much Rogan kandi tuchumwinaha ntuza kongera ganira na umushaha yitoro kandi ne yakashatu program yegendera cyumwe okukiza cyumwe arshaha ina zeciro kandi ntubantu ganira n'abantu abaranga ko batereze okurwo mureberezo wito mu kutorana kwe akateretera abana batiriyo mbwire obwo abana barukumurka tiriyo mbwire obwo cyumura abana bakiriyo mvaka abandi tubakahumurikire abandi bategereze results zabo nka senior 6 kandi mbwenu nje bakire cyukuru munongo kureta abana nkaba bakagamba kandi bakaboreka ngo no basa kwinduraho obe bitakahindikireho okora ibyo kutangaza okora itanu nkeze katwesigeza abase kuba nakora omwishombero no matter what tikiri kumanyisa ngo sheme kubori yo mu ishomero rya man first world class school agumura kumanya apana nice cyo kugambira ngo ntabasa kurgayo omwana uko umurisinjiro mu kigaragara kore abase kuba nakora max nonje munonga mbwene cyukuru munonga no kutaho mutuma kandi ukamanya aho rukorga ukamanya icyo rukwenda ibintu byo mwe biri kubasa kubambe kuca omuntu wo muhanguzi kandi omuntu wo mugasho ombere birukwija mutwikirizeho kace tabanze tukoreho oburango bwa bakama beitu kandi tuza kwija nebindi binje abo kuba abantu aba bakiriya kandi ntuganira nabo ndichinchukura cheche na waba shamwe bihila shiri tizo kutambula embuya jinshabile tizo kwenda kumarona shinkore chuba shija Muzeyi echo tari kumanya millennium sako 2012 rukumu rwecundo rwacyure ndyanga yabe nuri mikono manya millennium sako 2012 itajirya yerukuru ryahari church community center umurimbarra city ahashungine na total fuel station kandi binagana mataji nkarugaga Kinoni Ibanda Kawiyanda Ngarama Bishop Stuart Omunda kandi nantinda umuri Kampala hari na kawa stage imwe aba Kampala ebyanyu byaterera kandi bina accounts nka group accounts minor accounts institutional accounts manya aba millennium sako 2012 binobohereza bwa loans izota kubasa kutunga hand hona kandi bakakwereza sento mu bwire nka chapa loans business loans agriculture loans, border loans, salary loans, n'izindi nyinji munonga nyaburawi rahuka ugira ko wahwerwaho umuntu unguka yawe kandi aba millennium sako 2012 binohereza bwa emusako aho rukukora isumu yawe okubika sente kandi no kuzihayo account yawe aho kuborohona kandi wanunda kwikira aba millennium sako 2012 iwe teresa umwezi not umushanje not 2 11 29 kinana na mushanje ninga not umushanje not 5 19 5 03 nyabarawe irahuka utunga ubuhereza uburi kucira ubundi aha millennium sako 2012 millennium sako unity for development. Iwo muziri omukuza omureberezi w'omwana reka kuzenza omwana uramutoza okunoku oraronda ishomero nirimwe ryonka Kashaka High School nery'abahara nabojo abari kurarayo n'abarataha nirishangwa ruguda nyijengwa mbarara bushenyi otakayikire Kashaka omutahuni nibajameza arts na sciences ndenda kukubarira echo gukora je performance ne ya buri mwaka bina bashamesa batentishigwe je library y'ebitabo bya buri muringo laboratory ya bya sciences amashanyarazi tayari kandi gagezeho kakagenda ningashiga kabura
genereta kiriya omushaho w'ishomero okutebekanisa omwana wawe omu by'amagara binamizi bwa Rwecunda kandi cyanyuka rukiramu nibakitaho umutima abakashaka high school kandi mbwene obwo warenda omwanya okurugasinya yo kubanza kwikasinya ya mukaga ije bakuhereza omwanya gw'omwana wawe wanenda kugamba na headmaster aha 0 bina Rwenda 29 na 0 cyenda nina 29 ningo game na director aha 0 nkaga na nkaga atano na 8 offices zigwire ku rugo kubanza mpaka Rw'Amagara kutandika na sha ibire zakasheshe mpaka 11 zo mwabazo Kashaka High School education liberates is our motto. Iyi ni program Orugyendo Rw'Amagara. Tihariho hiciriro museki kandi no mwiguru tarimu kureka bayogibo mushagama ya Yesu omushuri wetu iwore zire aha mushuri orogibo mushagama kusasire ebijwaro byawe nibyera ogendano mushuni buri zoba orogibo mushagamaye musharabagwe orogibo mushagamaye iwore zire aha mushuni orogibo mushagamaye ebibi byawe birakusasire ebijwaro byawe nibyera omushuni Yesu kwarigaruka ayakushangoyo jireje omushagama y'omwana gw'entama oshemerere kumureba iwore zizire aha mushuri orogibo mushagamaye ebibi byawe birakusasire ebijwaro byawe nibyera ebijwaro byawe bisisikende bijuro yogibwe shagama Revival Radio 93 katonye zibiri y'amagara ombwijire ntongera kushemerwa mnonga no kunda iwocheremeira choma kando kajirute nukubasa kurika program wage Orugyendo Rw'Amagara wahura oweshe Morgan kanda omweji obase kuba nakorobonero butano kurga ishomeri yambara mixed school hamwe na nyine nkuru okozoro mu muhango mnonga akora abana batano
bari inyene nkurubo kandi ranga kamukorera ibyo kutangaza nakugira ngo uyisha abana aba akashasha munonga nabo sitayinda kuza kutaho munda kwihayo ekiyarwire n'ibindi ebintu birika konka kashasha nakugira ngo nahata katungire mani tarukwimuka naguma buri kimwe kimushangawe ekiri kumanyisa ngo mukayikoro kwatara kwatsira abana aba mukono obuntu bakubibashikira hibari kubariyo mutawo no muntu bazerera naro kubariyo kono bapakasa ubundi bakaferwa education konka yakora ifo yakora ruguru akasente cyakabe natunga kwiho mu rutoki yarakwatira abana aba yareba ngo nashashura yarishe kandi twongera kusimana bakuru b'amashomeraga headmaster abwambara mixed school ntukusima munonga sebu bamweta kaho naho okay erindi tindu kurumanya konkani manyerio yebari munonga kandi munywano wetu nka revival radio ntukusima mukama chikwero mucana abashomesa bawe okwatira abana nkaba ukabura kubabinga umwuka cyangwa umukikuru nkogo yayitamirwe umwaka runda kutwara abana hakabura mwe ntukusima munonga kandi ntongera kusima sponsor abantu abasiteri mwe sente munonga umwami Julius begumye kuwa kuburiya radio ninyenda kumanyisa ngo mureberezi yana kusima munonga tateito muranga right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesugwa yana kusima munonga bo sponsoringa program y'Orugyendo Rw'Amagara mbwenu kwa kuba utari ya radio konka Julius tarukuburaho mbwenu tukusima munonga na staff yawe na management na board yishomeri ya Kigaragara Vocational Senior Secondary School hamwe na Bright Future Primary School agana mashomero nagashangwa omure Kigaragara kandi oku omurembare bukanga gabase kwanga kora cyangwa munonga omukushomesa umwana we hanga mwene twara umwana wawe bene myanya kurgawa nasari kukiza kimwa kibine cyamushanju Bright Future Primary School umwana watunje bwegeso bwo mutindo ishomereri umureberezi yangira ngo tukora kurungi konko kurgomo Kigaragara teri kukoraje ahabwa district y'isingiro yonga kureka no mwihanga ryona no mwanya kandi umurungi munonga yangambira kandi kakuru munonga aha ati nishomero umuntu weri nashomeremo nbariyeta kako secondary school ndashangwa nosha umuri Masaka yes ndashangwa umuri Masaka ati Kigaragara te kureba ati kandi nkashomera yo kukunka Kigaragara egumize mune koraje munonga mwenti jesimisa ishomero y'umucyaro nkoko kurenda koraje munonga ekinkibanchwereka ngo no mata hwata hiwashomera ekikuru bakuru bishomereryo abana n'abazire batahu amana gabo no basa kuya ishomero yawe utarigira ngo rero ryo mucyaro ngo ryo rutorandiremo first grade second grade orebo umuntu naye simata ito bambe mukama twatsize twatungamo abana babiro mu third grade apana ibyo tiyo grade ishemeye kuboyine no batagwire konka making sure ngo arunda first grade kano basa Kigaragara yane basa kuriya erdipu okumucyaro ahabwenchiwe utarukubaza so mbwenu abashomesa bariyoko bakuru b'amashomero bakamabago muri cyestemwa mana amashomero gate garanganwe niyo shunga bwinshi turiyo ntwishongoraga gasingire niho no basa wo butere mu amana nyina ha Reverend Canon Agasha Muhezi umuntu ogu namanyeje bibwegese n'umushomesa mbwenu kunkubanye naho umushomesa mbana muretero umwanya gurugo twija kubantaganira nawo bingi Orugyendo Rw'Amagara arimo ondijo mugenyi uti turiyo titegereze rahanga kwa ramurete nsima munonga kakuru Emmanuel natungo kumanyisubwa ngo ari umuhanda mwene ranga haramurete mu dakike zarabayine nizo zitarakozesa konkesha hezi katwakire Canon ntuza kumbuza aho ivuzo nawe ibindi nabiyongera abo kuba naninde na notinga umushejo guno mushomesa kanabyetegereza standikira Bishop Scholarship niyeha kandi nehabwo ba Canon twakwakira yabare ubishimwe Anthony Mujunungu waje kandi abahurikiza ba Revival Radio bona na program y'Orugyendo Rw'Amagara yes Bishop Scholarship echi ni ekije division ya Bishop Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa kandi kanso y'uburebe Dasan kanso y'uburebereza urukiko rukuru yes rwagihinguzo mu mwaka w'2015 mu mwaka w'2015 kugera ngo ekanisa
iyambe abantu binje bakozera imirimo ye kanisa abantu barahanga abari ko babona kugira ngo bagire abana abo abintu hubwenge kandi bakorwomba kagata kwebasa nkabarigana abantu bagamba experience y'abazire babo program ejo ikatandika mu mwaka w'2016 kandi abana bagitandikira umwaka w'2016 bamazire senior 6 kandi baza kuzo mu university mwene buri shomero mashomero gankore diocese kanso ikahinguza ngo buri shomero rigera abantu abiri yakwatwaho aho itekateka ya bishop ntumusima munonga abo kutekatekera abantu abatakwebasa nibingi konka no kwihama abatakwebasa abarukubi munonga kugira ngo barebe ngo bakwaturwa ahindi kugambira scholarship ejo ne covering abana babiri buri primary school mu secondary kana amashomero gatashare nangwa na Bishop Stewart University omakore diocese mu mujunduti n'amashomero 293 okugahana sare kandi ukika university kandi yenda kugambira ngo scholarship eje yambira abana bingi umwaka w'2020 abernesha tahiguherire tubire twinabaniga 18 mu secondary schools kandi umwaka wo gutayongeramo abana babiri baza revival junior school twahise banigana 20 mu secondary zone tutiremo abana 5 na 5 twahise banigana 5 na 5 a bishop scholarship bishop ntukusima abo kutekateka abantu bawe kureba ngo batarkwebasa kandi bashuma kandi ngubaje tubiho masaba diko ngona nangwa hino busaba diko no bwabiri butakureta bana obusaba diko no bwa mwizi konka bishop akakikwatara tukakikwataramo kugira ngo ntwenda nkore itunguke nko buri biri bona bahikwe kandi batekwa kushoma nibinde batakwenda ngwene hati na mwizi nangwa tuhire y'abana bana tubajemere batekwa kushoma batakwenda abo kubo kushoma no transforming ihangeri kandi nyenda kugambira gushemwe mushini kugambira hati shahizi ngo hati abana butumine abamazere kushoma nabani 10 abarijero mutashare Rw'Amagara Farm Institute Rutanga Farm Institute na Bishop Stewart University abo nabani 10 abamazere kandi abari mutashare na university nabani 14 abari mu Bishop Stewart University buri mwaka tutayabana bashatu kugenda kushoma kose zenungi ezo kwija kutwasa kureba ngo ihangari turi agenda umisha kandi yenda kugambira wampero mu Bishop scholarship abana bamazuru mu university umushuma kashoma Bachelor of Nursing Science nakorero ko kabuhe umujo ndijo yakora BBA Bachelor of Business Administration nakorero mu ndinzi kandi abisha babiri umwaka ragakashaka ondijo yaragashino girls bamara degree yawe yibiragiro Bishop Stewart University bari abana wabareba n'abazire babo babakazi nogira ngo buruyari umuntu urhanga yatira umunsi akahitungo ashimire kuba nakwata abana barinka bari wareba bishibariya ukareba abazire babo ukarebeka yabo ukareba uko babibi baruhumbwe uko babire bari ruyari no simarahanga abo bureberezi no simarahanga abo tatito murahanga bishop na mama kandi Dasan kanso ko bateka kandi abandi ababire barebereho akarangwa hamkutu ya WhatsApp especially Rw'Amagara diocese bishop ariyo na soliciting bamazire kushoma university hata bariyo no bakora diploma yo kubikiriza ku practicing ebrejero alo development center ni center tubazini konka bishop hati ubwo murangano wagwebembiri ubwo kubakwataraho na kuriya barijero mu Bishop Stewart University bari alo development center kandi rkwetengwa abo kwataba kubasa kuza gukora buraroya batashomere diploma ejo hati nawe nasiba nashawa nakwato mushaho ye nataho natere mukono kurebeka ngo abana bubashoma abo ko bahi bashikirine hetengwa naho kandi n'abarga hatagumire ruyari hariho no mwana usasira ingambe haka akija rwire ikirunda arwire kugurukuna ari ha Bishop scholarship akurga wizweruko kwiyambikire mu office ambwende cyatahire mu kikatahamo konka nanye nkasha batatu mu ruhanga Bishop ndo mwana wawe atagwa Bishop yagenda yakwate sinteze umwana namutwara umwiroro umwana yaraguru kwene tatito mu ruhanga ntukusima ahabwa scholarship kandi no kwatira abantu bawe mwene hati koko mukikuru wa rogani yaba nagamba ishemere ryambarara mixed school nturonda abana bakoze regi kandi abukurugomba kagagumere tukateka
umwana wambara mixed mutawuno harimo amashemero gamani harimo amashemero minji kandi buri shemero ryine rivuye ariyo na class ato necho ni reality kandi ntushimanye buri umuntu naza hakufitinga buri umuntu naza hakufitinga ko kwamizi mwe tukagera ngo go wafitingire mixed akiha yitano ezi one okuza mixed akafitinga yo kandi akiha yitano it's special na weniki mwene cyo mukikuri yabanagamba nyuka bani nyenda kuchondoza kumanya ubwo mwana ufitingire mixed akakora itano mixed bagozereje for your information bira bana 35 mu grade 1 umukikura aba bantu baterera mu ngara bushemeza aba mixed baterera mu ngara bashemeza nabaziri bina bana 35 mu grade 1 bakozereje rogane we yabasindikire yabasindikire kamana konkankani ngezaho kumanya umwana oshemire mixed n'amashemera gari umutawuno akaguma yakazihayo ni mwana cye nishana teririka kahonaho ni nyindo perputa hamwana ugo kahonaho tedi mastomo ziriho bwiri wingi naho yagenda yaza kucondoza report yandetiri nkashanga ngo netaringa n'ibintu scholarship ya bishop yabirine yetenga nuko mwana ugo yisire kandi urukiko rukora bwa scholarship rukamutekatekaho rurareba ngo akire mbone ko rugani yatunga scholarship kandi yenda kugambana kishi wabo wagambere itwe umucacho of Uganda tutupa secretarian kandi tatito mu ruhanga bishop we kamanda natkomandingaje kurebeka ngo twaguma hamstari mbone rugani no mukikuruwe kwiyizira ikintu kiyabandize kungambiro akayikana ngambara nyone mukatoliki nkata mburuzi nyuka nkamutuma rugani nyone mukatoliki atogura mukustay wanyu tebi nyoshika bibya batakumkwata konka yashoborora twareba ngo rugani akiri akakiko kitwa kagere kutorana twashanga ngo rugani umubana butwabiri twini akari umwana namba ya kabiri umukoraji umashomero gitu agutwabiri twini agokishira yamani ahababuje nimbara high school twayishirizana na bishop na kakikuke kurebekangu rugani yazambara high school ahi kugambere ibi nyine kura indebinde byakumanya konka ni kimanyaje ngo bamwisiri namwe nijo bari anyeke kare rugani naza kutandika kushoma muri mbara high school ondijo mwana utwatire mbara high school omwana ondijo utwa nepunji nargana kivare muri settlement camp hati wo muntu akurgo mu mpunji tutukumanya babo tutukumanya hakorga konka no muntu warhanga munonga no muntu warhanga ntushimanya ngo ruhanga kako abandi binabazire babo abandi tubabini konka binamakagaba hiba kuzara muna hiba kurga bina babo konka hatari wo koko mu mpunji konka kakora ryo mwishimire bakwita Juru Primary School nabo kubari soro kushaba kwabo akakiko kitako kureba habi scholarship umwana ubwo kareba ngo kashire kampa scholarship nuko abana abo babiri bakwije kugenda muri Mbara High School bakugenda kujekera ubureberezi bwitu ukureba ngo bazo muri Mbara High School bashoma rahanga yabagerere mbabazi bashoma barga mu bantu bo mugasho Orianshonga ya scholarship hona na Reverend Canon rukuza kongeraho na nindeba hona nabo mureberezi yanagamba mu jugo ndijo na hostageries kakuri Emmanuel yangambira aho ngo munyanya kabasa kuba nasinga empaka za Bible quiz kuyasinjire kabari umfumu 2 mwene senior ya kabiri umwejogo umwana w'umwishogo munyanya kakuru nawe yatwara scholarship kandi ubwo hatari na joining revival girls Reverend Canon niwe naningambira mane cyo kumanyisa ngo bishop scholarship egumize muno kwera abana nkaba banyuma yo kubetegereza amakaga bakubambaragamo imbere y'ibaro kubambara bamo negumane yihaye mbwenu umwana ogo nawe agira bishop scholarship revival girls on form 3 imumwanyaje kano naho tane go yongera aho mbwenu tuguze umwana ogo Anthony koko wagambaje no mwana bumwishi ko babire no bakora interview umukiterane cy'abana na neminyito cyo mwakogo umwana ogo nwe yayorikira inguminyito ya cyacu Uganda Anglican n'idini zindi zabiri zuruho niwe yabire na yitegereze bya Bible kubashyira bona mbene uruhanga yayoreka umureberezi na timu ye kugira ngo go mwana kwiyakwatwaho
yes arahanga kagero ikindi cyukicira iki yamukorera umwana ogwa akakozirigi akaine aggregates mwenda kandi abashomero mu ishomero ya Rw'Amagara primary school headmaster Ntumusima na timu ye ahaba umurimo ogwo ishe no wa boda report ina tunji ishe no wa boda life egumeri konka mbona hanga kamhabana bo mwenje ishe no muntu kumanya rahanga ishe no murokore ngwe nabana bakabata mu mutima go kumanya rahanga hati na nogo mwa ogu nce cyarigireho urishiko rutkurwashitamira habo kwaburwa uramutwa revival girls school kugira ngo atanshiro musini yakashatu ishe yagabo atarkwebasa na nyina agumze mwashome kandi kwiyabira ryaho hijana munyanya kakuru Emmanuel ariyo naija ariyo muhanda agurumu armunija yacerererwa habwembera konka we nawe isha habwembere yashoborire atoruhanga kanu wakorera abantu bikutangaza nabo kakiko kagarka katora no mujogo undijo ahabo kwa ina bana bandi binji kandi life yegumere hatuka mutongo ishomero bakweta Katanuga secondary school konka wabire yahumurishire namwe no program yeje ncicyamucerereza omwojo kakuru Rw'Amagara primary school ekiro kumanyisa ngo yanarga ono bwacerererwa ariyo narga Katanuga no bwacerererwa ariyo narga Katanuga Anthony numonye Katanuga konka tusimara hanga habwa Katanuga kandi kozireje bana obutusheta hani koraje mwene Katanuga kozireje kandi na numwana ogwo tina masikungu nije koraje kandi izina rya hangandi ongera kwimbusibwa kana nyenda kugambira ngo habwa program yeje ekanisa mission ya Yesu mission yo kwiyabira gikora akaburura injiri akashomesa akatambira babiri barwiri abantu barahanga twino kubatambira tukwino kubayeburura injiri tukahoshomesa aba bari nidi abarukubi nambwe no scholarship yeje nyenda kigambira tutungeremo abana batanu ubwo muri diocese ya Kitugumu abantu bakaterwa tareza RRA tibinde cyo kurya tibinde maguru bacwekere mkono hatu bari okwe tutungeremo abana batanu ukurwo mu diocese ya Kitugumu kwijo mu akore diocese abo kwitora hanga turinzire tutuzire experience nke yentare ziri zagira mu Northern Uganda tutuzire experience nke yenjare yagira mu Northern Uganda hona rahanga tukorire birungi nkangore diocese hona tukorire birungi nka Western Uganda ahabwa revival mbwene umurimo gwa Yesu mission yo kuyamba bakutarkwebasa hati twakwata no mu Kitugumu twayamba abana batanu bariyo nibija scholarship ya bishop mbwene regani ko kuwanga mbuza ariyo naza kumurko muri Mbarara high school kandi naza kujoininga senior 1 kandi twina masiko ngo neza kushoma narga mu mutu wo mugasho akandi kace akinshemerire kugambira abahurikiza owishemwe mujeni ngo waje no kusima abashomesa bakorwa amashomero chairpersons ba board and school management committees ahabo ko be kindi kinkwataho ko yobwe akorera ibyo bwegese ombere birizi bwankore kandi nisima rahanga munonga batatito mu rahanga bishop the assistant secretary ba kidikons bona heads of department and units ombere birizi bwankore ahabo mu rumo murungi ogwo bakozire ombi amashomero results za PRE eze cyamushanje zisire ntusima rahanga imyaka ehwire tutwirinde tukoraje kandi twimprove tukongera gukoraje owishemo mujuni nshomere aha mukutu ya WhatsApp nyo mwabaziyo habira haro messages nyingi haro na atko ya Professor Buyinza kogeje ya Professor Buyinza yo niza kushaba mkamanje ajando ndereka airtime bije tugaruke mu nshangizo Professor Buyinza habire na raising ngombe gambo abo kuba ni impango kandi tuzinire answers kandi twinde kituriyo tukora nkeka nsa ya Uganda konkani nyenda kugambira nkankore diocese ombako gwe 2020 abana ubucweki 10 akatonyezo 0 bakije mu idara ari kubanza iri ya P7 ombako gwakorasira ho gwabira 2 ubutonye abana ubucweka 20 na kamwe 0.14 bakije mu idara ari kubanza tutami turiyo tukora kandi ugomba ko guhiro gwe 2023 abana ubucweka 20 hari igana bakije mu grade 1 kandi cyo tusimbira rahanga nkankore diocese no kugira ngo je myaka ibirwe 2023 waje comparinga umako gwe 2022 hakagwa abandi 10 na bashatu
Zambia PRE abatarakira amashomero gitu 2006 konko go 2023 hakagwa abana 87 ne representing obusheka 3.6 kandi ugwahwiri bakaba ari obusheka 5.17 itwenkika nsantu simarahanga itwenka bamashomero tusimarahanga abo kwa amashomero ngongera kukoraje kandi tusimarahanga abo atito murahanga bishop okutwa direction kureba ngo amashomero gagumana gagendaje kandi n'abana bandi babasa kuganyuramo kandi ninyenda kugambira ishindi za katono gawanuzi gamba za kigaragara babanuzi gamba mu myaka 3 nabwe ekuratini 2020 abona buceka 10.14 yes bakije mu idara ryo kubanza tukurga habuceka 9.7 2019 kandi 2022 obuceka 16 akatongezo musanju 5 2022 twayiprovinga hona passe na n'ubutongezo bubiri hati ninyenda kugambira ngo cyo kusimira rahanga munonga umwaka w'2023 no kugira ngo mu grade 1 secondary school hati yekizere ne ya primary twine obuceka 21.09 mwene bya professor Buyinza ntubasa kubugarukamo ahubwo shitami turiyo tukora nkisima stakeholders abazira kutwafizo mu mashomero abebembeze be kanisa bakidekona n'abahore n'ababurizi kumobilizing abana bakazo mu mashomero aba RCZ n'aba kansara okutwasa kureba ngo amashomero gashomesaje nsima government aba UPE na USE esquatirire habano kushoma kandi tukaribeka ngo bagende mu misho kandi no kwenda kukumanyisa ngo hati abana bagwire ni 0.7 umusini yafu ahabwa nkore desi abana bagwire bonka n'abana abagwire bonka n'abana batano umudayasisi yona amashomero 2 na 2 habwira abana batano only 5 so cha professor Biyize cyasibire na handika mukuru ninyenda kukije kushaba airtime tukiza tukachishoborora tukareta statistics aineshonga habwache nagamba koka ninyenda kumugambira na nebi byone binkureba basindikira asumi yanje udakika kugira ngo tushitami tine kitukora konka tusimarahanga aha barogani tusimarahanga ahabwa peace experience kandi koko nabani ingamba ora yarebe kariya ka message ya bishop yahandikire haka WhatsApp kushaburo kwera bari abana babishi ukwirkanjira abana babishabo bari road development center rahango wara kwata hamtuma agira ikiyata kandi ikindi final wishema Anthony no kugira ngo ka bishop ko yaresereke abanya-Uganda bona binde sente ningo kubasa promote kurunateka teka kuyamba abana barukubi chikakubekira chikuru omyadini wena hari kwata hamutata kwebasa omuntu warahanga wena kwata hamutu wena kweba atakwebasa ihangerera kahindikire yes yabare munonga Reverend Canon agasha kandi ariyo nagambira bingi munonga mu department ye yarukwetegereza munonga y'ibyo bwegesansi y'ubureberezo bwankore kandi kuba base kubamba kora cyangwa munonga umukureba ngo mashomera gabaga kwateraho maybe Canon inyenda ngo mudakika ibiri because tinkwenda ngo tstahe munonga konka nanyenda ngo aranshonga yibzamwe ebigeze mutebekana se byankore diocese nogira ngo tubukozere cyangwa munonga akoretera amashomeraga nagono gakoraje iwo nogira ngo nebintici ebya ba forcingire ninga shibuka bagemesereza okureba ngo mwashitamo mwareba ngo bigeze ibintu bukuru munonga kandi bishimiye kubana bitebekanisibwa bakakurwa amashomero gahitagari yansi y'uburebereza yebare Anthony murundo gundi ebigezo ebyo omu education department tine programs nyingi omu mashomero wagamba hakebizamu konka twine yona na competition ya debate okugamba n'urujungu omu kugamba uko no kwegesa abantu leadership no manyor rim communication is leadership you can lead or mislead waba no gamba y'abantu no bagambira cyo kwenda kandi cyo bakugenda nacyo nkiwe ngo baje byo kuba no tugambira ready nambone nyenda kugamba ngo habwecho mu debate competition ijabana bambara high school bashatu bakadebatinga national level basing batembenyo nyibaza South Africa basing ahinkugambira itamweji bariyo baza kutembenyo
kuzo mu Harvard University Wanji. kuza kugamba urujungu Yes. etamweji bariyo baza kutemba inyonyi mbweno muzire wo mwana nkogwe nahururata omwana we nayihururata erije bani yenda kugambira umwana wa Bishop Stewart University says yatunga gold medal ntakucwire mu cyo gamba kanoni umujogo nkazayo obamba musivura arukuza kuza muskati wa umwihangeri ya Oman umujogo yataraganisa akagira ati nyowe kubura kuza kubamba sheshane basandi ati nyino kweyikiriza munarahango gondo kwesigawuniza kwangurira Uganda na BSU gold medal mbwene gold medal yagirita nira kariyendine noje kurutera haba hurikiza bwanyu konga niyenda kugambira tune kitweta Bishop sports competition volleyball netball football yaboje nabishiki kureba ngutarents ahabo kuba tutirent tureba ngaba kusingo mu ihangeri amazina barwo munosi na no eastern keep zero keep rangad keep kemei keep tegay inzikuru tarmu amazina nga angu bajembere takakuriremo waje imbere takakurira akampa yatujekera nuwe muntu yatuletera gold medal yarwo Bishop Stewart University. This is what we are doing. Hatu warete cyebzamu ninyenda kugambira abahurikiza tukakikora kugira ngo amashomero gitugamanyane kandi agakora kubi nabo tubongere mu kubatera umujinya kureba ngo amashomero gakorage nicyo kurebera mu myaka igi percentage yo improvinga at terrific rate netimba speed ibizamu byutu nibirungi ninyenda kugambira ubwo mwana yakugambira ngo bikambera mino garuguru yabyihamu umushanje ko kandi nyenda kugambira ngo mathematics yo mako gwahwiri papers zite sto setting ya primok ya P7 na PRE final PRE hakizemwe namba 3 nina za mathematics wanji namba 3 nina za mathematics abashobesa bakukwata batatire ho mutuma ne baba batakusabana ko kandi tusimarhanga abo kuba exams ndizitebekanisa abashombe ba headmaster bazikunda kandi zigumireza leta rumutindo gw'abana bito ko yongera gukora nangwa nane cyaro wa secondary curriculum aha national level bero atakacyororengere out ko kwito senior 5 abana bagira mu senior 6 na nabagira mu senior 4 tukakikora ate exams za bishop zinekiri ziriyo zikora mu bureberezi bwa nkore ahabo kubantureba amashomero ko kunakugambira ya professor yeza niza kukigarukamo kandi nijagumani kuretera facts tant comparing a performance diocese na nihanga yebare mnonga kano nagasha wo mwinaha nabana yenda nkesha hankebire abo kuba ni mbamanye ibintu bingi munonga nayiha yoko abo kuba ibintu nabyetegereza kandi department eje twire mu munonga ntongera kumusimba kandi turukwijja kuranta basima munonga abatanagirira umureberezo wetu mwe barabahure mwena mwe barababuruzi mwe bari abarukurire bitongore byona hati twineke education konkari yo nebinde bitongori bikozera umurimo muhango munongo murebeza nakunda munongo bwegese abukuba namanya n'ubukuru munonga kandi tongera kumusimba recently tukabatiriyo ko muri isinjiro ari kabingwa kidikonari nabwo kana meetinga bakuru b'amashomero bacyame n'aba body na PTA ababuruzi abahwire basaba dikoni mwe nabo bona barukujanano umbegambo bukuru munonga kana bagambira ngo umufaye ahabwegese mu Rwanda amashomero ganyu inikibasika akana jumira babebembeza bine bigenderwa byabo bakurunda ka chairman wa PTA nari wa board of governors ogwaho no gukorgaho kasayiningo mu kitabo rero tutanarambura ishomero tutanahizo tumwe headmaster n'ugamba cye kana mwamuhakanira kandi inaha nindo batera bweno nagira ngo ekikuru munonga gire cyo wato mu ishomerere giraho impact yo leta honewe giteho erewe deka kuboye rukwiha motaro kutamu iwe esente ranga kayazu kwereze kozine ahabwenchi otarukombekera abana ekizimbe cye cy'urukwenda kubatera ahabwenchi otakwiha abana mu kumaro kabatera musimindi ahabwenchi otarukuteka mushomeso ogwo orukorara kilometers zingahi okombeka range sente zibahirize mwene muzikuze ntubasima munonga abatekatekera amashomero umuntu naragayo na family ye bombeka ekizimbe cye ebirasa nkabina bibiri nebindi ntibasima munonga konki wo inesento bundo takateka tekira umurmogu
mukama kwero tekati cyabugise bo mwana ogu mukwatireho abana babatari kubasa niwe kwataye abana babiri mu cyaro cyanyu kwataye abana batanu mu cyaro cyanyu nari 10 wano baza bashomese beyo murevo bato mundije haza inshakare torkamanya rangana akora ibi kutangaza mwe no mukayikuru wetu gutwina habisi ahamutumagwe namanyo kwashemerero ahabo kuba abana bakwatara bashiza hayibari no tekatika ngo mureberezi yanaje kumanya Rogan yatakuja kumanya mbwenu ntukusima mnonga okufayo okehenenga kandi okakwatiraho abana abo mbwenu ushemwe peace areje nkwenda kubuza kanoni yagamba ahishonga nkora munonga nyinji munonga iwe abana aba no bareba nkaho mishoku ahabwaho kanonda ngu obenonda ngu beyongere yo munongo uko naro benonda ngu bundi babato mukindi bazo kwegebye muko nebindi nebi obundi bubi kanori baciye cenyine echo mbire ni incharanzia ngo mutima gurihiri omwana kori itano zikabura umwanya zikagumawe ni kisasa munonga kandi umukubareba kwanje mbire nimba reba Mungu kuba kubire nibeyongerayo tabarubana babi bakahikaye bakuza bitu shemerirwe kureba ngo ishara ziriyo nizirabamo mukamariyo nakora ibyo kutangaza mbwe niyo scholarship ujyakire ne mukono ebiri njyakire ne mukono ebiri yes nasimarahanga ekirengere no kwetegereza Rogan bona mbasimire yes shumesa nabasima shopu namusima nango hariho nondijo no mweje akashomera mbarra mixed otyo ira aho kuba hatari ya heru nkonka akeraganisa kiyayo mukaga mbwire gwetangambire mwaka yes ngo akeraganisa tori insingo renda record ati ndamuhekirabo ya mixed bambi ngo nawe kana turumchiyanje konka hati bayizere bamuronda bamuhe namba yanje yanterera namugambira byona atikari shopping najikora nambwenu nyobo kureba nyine nakamwenyamisho byawo mbwenu byaterera koreshe merirwe shopping ehwire school fees yahwa byawo mbwenu ninja kumutwara kumwanjura ubwo go kumusityo mwishomero nano kongera kumukutereza no kumushabira yabare mnonga omukekuru wetu peace kana kugera tebi yanje biterere tugera kusima obiogo obubase kubana mutekateka ukanda omwana ogo nawe akakora nshonga ya shopping omujenyi wetu ndisho twategereze mwenda ranga yargaho ya mureta ntuza kwejo nso dacika bucyo butwine kitara kikore yijachereze konkara hanga ya mureta nsima ranga okumureta mbamweta kakuri Emmanuel ahereza umushimeri ya Rw'Amagara primary school ndashangwaho murambara kandi akozero bonera umushanju kakuru tandikiraho ramutse abantu abakurikize kandi ubagambire aho rukurga amazina gawe dade mbamwetoha na mami amazina ganje ninye kakuru Emmanuel ndugaro Rw'Amagara eliyo muri Kacika yes mazere cyamushanza Rw'Amagara primary school amazina ga dad wanje na Mugume Thomas na mama wanje ndiyamweta Janet abarukushangwa Rw'Amagara no bashangwa Rw'Amagara twakwakira Emmanuel ninye nakira mushanjo kazikorota mushanju abo kuba mbwe no kwenyuma tukuzagaruka yabo bwire twenda kutandikira ari mushanjo ukaba noze expecting mushanju nkabanda kuzespectinga chamani kubanga SST kuza kujukwa nkaba nimanya nkaye nkachabo nkakwa wandas ninza kwa mukibiri kuna mkama we yanyamba wandas zakorwa na akori from SST wow wakora ibiri obonero mushanju kwahereze ku butunga
okurga karebeto takatungira ububonera umushanju yiwo kana hogira uti mbweni nyowe siniya nankoze legend yaza nkahi kandi naro kano tegateko tukunda kumumcha mushanje bindi mbiriki nkaba nintekateka kugira ngo nazo msini namare chamushanje secondary nayo ninza kuzamu ekeri mbara boarding secondary school niyo yabe secondary yonko kuba sister wanje niyo yabe bashomiremo nkanyinkani mangu nonda yashomeri dad nakora ki nashubura sabuni najishobora ngaya umutawunaha umbyaro byaciruhura natwara kiruhura ogwo nubwo murimo gwarukora kandi mami n'umuhinji iwo ryo mwana wakangaye tukazarwa turi babiri ngoko ndi gakuru Emmanuel kugira ngo nkabandi wa ndio kubanza ati nkandi wizara lyakana kwa uriyo wizara lyakana mbwenu mwena abana nimanyisa ba dad na mami mu rubanga yo muhendo turi abana mushanju mbweni we hato ubwo wahize cya mushanju wakora ubonera umushanju hatwo boryaho uri no tekateka horaze ranga ware nakore ibi byo kutangaza ware neja chatu no tekateka chipurane ni anoza nkai tugambire ngabandi aho aza conference yabire bishop akabaye sister wanje scholarship atko bagira wa bishop dad wanje na sister wanje kare batandika kuganira na bishop then bishop ya kuba mugambire ngunka nanye ngakoraje hati ya jauna kumpeza scholarship nanye nanye nazayo yampeza scholarship yantwara Katanoga secondary school neshangwa isinjiro uko muri Katanoga mbeno kwe niyo kushomera hati ekiri kumanyisa nkakuru wahumurikiri nkahumurikaro akana mbona burya uri umusiniya tugambire for 3 days mbwenu hato ubwo uri Katanoga SS kwahurire ngo murebereze yakoreza scholarship ukatekateka ki kena nahurire ngo murebereze yamfa scholarship umutuma gwanje akagira mu nkamashemerwa mingi nabo koko kukitekateka nkabanta kakitekateka kugira mbwe nanye nkani manyobo murebereze yamfa scholarship ati ndashomere mbara mbwe nashemererwa namanya ngo ngate yananyite ndashomere mbara so mbwenu uhumurikire hati buri kimwe cyona kiriyo nkigenda umesho abo kuba tukakubuza ngo ishomero urushangiro ubundi noshanga utakariyetegereze biro bishatu nobukira umusiyamu nunga mwe nabicengere otyo tugambire watandikire wagira mu kibina wahandikireho nkaza yoro akana omwazi dino akatano ekeri public holiday twashoma kuri yabo Rw'Amagara tubakushoma denerizo bari Sunday tukuzo muchapo thank you so much kandi omwana ogu Ariana gambira ngo nawe ranga base kuba namukora ibyo kutangaza amagaraje abasa kuba nayihangurira scholarship ku rwo murebereze mu office yo murebereze tukusima mnongege no murebereze n'umwana ogu mutekatekaho yagira ngo wishe nashobora sabuni boda ye nagivuga nagivuga abo kugo ngumura mu gutwantumanya gwenyine mbwenu umutsimire munongo kube manzi kandi akaremeraho no gumiza mwari kubashabira kandi aranga ariyo nakora ibyo kutangaza na mami mbwenu abantu abatikibeye naka abo bwire ntuza kwakiraho amasomo ntwakiraho messages ntuja kubagarikira mpora aho turi kwendera abo kuba kakuru twenda kumbuza binji munonga abo kugira ngo yashange sha azagenzere konkana wo ahiyakirana tugambira ngo so far so good yahumurikire kandi umusiniya senior yagitahire muri hanga ibyakora yaba atari kumanya ngo nazamu
wena hatarumu. Okay, noisha kurabira arzoro mushanju munana mukaga 9:34 na zoro mushanju 0 ina kaga ni mushanju na mukaga 3 norabire waho utagambira ko waho rujutsu bw'abantaba. Anthony. Yes please. Anthony. Nakwachira sebo ningambano wakandi waterai. Yebari program. Yebari kusima oryoha. Bagamba ho nagusiza iya gumukashanda kavuchurukasha. Yes gumusiriza. Program yawe ningikunda munonga tinkugergaho. Yebari bambe kugiremeraho kandi urukundo gumeho. Tinkugergaho mbwe nye cyangwa na intera prompt n'ubwo bazomwana. Amina. Wajangu nabakwetoha? Gumusiriza iya ni gumukashanda. Bambe utaramukiza bo mukashanda kandi yebari no kunkunda no kunda Revival Radio. Mukama chikwero mugisha Revival Radio. Hello. Hello. Oweshe mwetu wakwachira? Wakira. Obuzuri robu nafusima munonga nasima ogwo mwana. Nasima na Bishop na Kanoni. Okay. Bantu munu mwebare. Ninye nyina wa Emile Nindigakino nomu omurubuku na Church of Uganda. Emere Oria University. Oria RDC. Bambe Oria RDC. Okay. Yes. Bantu nasimo mukikurogu naye barokora abana. Yes. Bambe twashemeroganira ho nayiwe. Mama Emere Oria University Oria RDC kandi urukwetenga ubuhwezi kurigira Reverend Kanoni agashuku yanatagambira kandi mukushaba ko murebirizo ngo abana batubakwatiriwe mbwe n'abanyambabazi abana bo nibetenge sente zo kubapushinga no kureba ngo bayiza kosi yabo. Hello. Yo mshinja we. Wangise buna kwakira? Bazi David Ndiafse kachikanduzi. Mamnya kachika twakwakira. Abakazi bona ibara ibona Yesu abahezo muki. Ashiyabaka abashiyap katoro katwagende. Mukazankai. Mbenu. Yes. Abana nabahurra. Wabahurra. Umwana yana mechar kwenda no kuzomishuro rya muheri rya singe 15. Na takushikabo ko cyakwana yena ndacamanya. Okay. Ne combination y'ibintu nkabishatu umwana takoyekira wenka umwenka abana bataba man ngagaruhaga abantu nkabashataho hariho umuzira ine foto ya ine kutaho kutamu kunuya abashomesa nabakatama gabo n'umwana katamu mbwenu konko kukira munonga n'umwana kutaho umutuma nkabangize cyane agamba hari 0:8 urabire waho turebi. Hello Revival Radio. Hasimwe Yesu yongera mu amana sebo uryoha kandi waterera nkahe? Ubona Tyson we tari cyumva. Awuzuri zitawurra. Namwe no ngumwana yisasiye mukama kumukami akafatra. Yes. Kandi kwima no murebereza byadiyanuwe wabe na murebera naye bayimo n'umutumpunge. Nani mpura na Rw'Amagara kora. Wanje? Nani Rw'Amagara kora za Bishop. Yes. Mweni twenda kazi hami arukwera mukacho namba ni kwaga kwaga ndia choma. Okay. Bueno hotenda buhwezi mushisha we nuko konka Kanoni ansa yacu notingana ija kugaruka mubona amanya kwarukije kuba nagaruka mu yabare munonga. Hello Revival Radio. Yes please twakwakira weshemwe. Ndinero burbuta akaterre. Yes umnya rwakaterre. Kama wita yamwa buzuru bwabo bana. Asimo Yesu. Amunongo go mukikora yabo bana mukama muherezo mukisha. Kandi na Bishop mu mugwa kora hanga gumuhero. Amina. Okay. Utaramukiza abantu ba Rwakaterre, abantu ba Rwenjeru, abantu ba Katenje to mwe bari kuba ino kunda Revival Radio n'abaharuwe yona. Revival Radio. Yes. Umwana wanje. Wanje sebo? Nuwa David Rusoshem.
ngo nje kimpangazo umunsi mu rubuzuzi iguzo mu cyateze na rubuzuzi yes nagira mu ofisingi kandi ugumwaje sirazamu okay nimba itigamba abantu wayemanya no turumunsi akwamanya ukuri wamintambure yawe kandi asima office eje munonga office ya baraje ngikuna munonga ariko mu ruharo nenyakira yabo okay office baza munazitambura mukama mu cyora ko tukureberaho cy'abandi yebare ko munyambabazo ukahora abandi kije mu Syria kada kari hishirwa okay yebare munonga okay Reverend Modani tumuhimbise guna cha preni ahabwa umureberezo witu ahabwa ubureberezo bwankore yebare kuba yo no kunda Revival Radio kandi utaramkize umucyara n'abantu bakashozera harumwe bari kubayo bari mu mburzi kurga okay UBI twakureba kandi yanasima program nawe tuina oweshemwe ticyakangega ariya kandi nawe nahurikiza Revival Radio yangira ngo ndafura Ankole Diocese habo kwataraho abana kandi yanasima umureberezi abo bureberezo bwankore kandi najati bazana mukayikorogo peace rukundo ejo okay ibaza umwejogo kandi habukufayo yebare mnonga okay ogunoha tichakrores kangega twagire message Rose kirabo twakureba Rose Bishop Stewart University ogutomweje witu ogunomwana guta nomwana Rose kandi message negira ngo nukusima Rose nasima noroya kandi bwate nawe no sharia RDC nwaine Emery yes I know Rose ni manyabo kwanka namtaya ise hwaha nagira ati okusima kwanje kugendere cyumwe aha mureberezi abo bureberezo bwankore ahabwo kunkwataraho kandi nasima na Reverend Kano na Gasha muhizi ahabwa ebigambo birungika no kubakwataraho ukureba ngo kandi babase kubamba abantu bo mugasho yabare Rose kandi twendeze birungi byonka mukama kubase kandi nebindi ohumurera hangaroho ashobukira umwe abantu barahanga tabo kutangaza ibyaho byakozurwe yohumurera hangaroho kandi umwesugwa munywano wanje headmaster head teacher wa Revival Junior School Wesheme Caleb aroho kandi aturikize nakuramutseho na family yawe ndamkize staff yona wa Revival Junior School kandi shobereri yatandikirwa ubureberezo bwito bwankore yabaremera umwe yo rukora kandi twendeze birungi byonka nabangira ngo ikintu kiriyo nkigenda je munonga ebyo nebyesakora utaramkize headmistress wa Revival Girls School kandi nariyo ishemerite ryo bureberezo bwankore Madame Claire mwe bari kubayo na staff yona kandi mutwara abana mu mashomera agagomba gnagamba muzo kutunga ubwegese bw'umutindo agana amashomera gatandikirweho ubureberezo bwito bwankore ikintu kiterere twoko karabu okay bueno twakira amasomo ashatu rero tugaracyo mu studios hariho muzeira aha nintegatega ngo no muzeire wakakuru nari no munyabuzari naje kutugambira aha rukorga nareba Franka ya mundetera naho naje kuba natugambira aha rukorga mu dakika zitaramuhunke ibiri Julius begumya ubutumwa bwawe ni impamya radio horoho umureberezi yakusima kandi yakusima munonga yajanguye bari munonga sponsoringa program y'Orugyendo Rw'Amagara ibonesho miriri yawe yakigaragara vocational senior secondary school kandi yagira ngo turukora je konko muri Singiro district kora kandi ukora je umuyihangari yona
kandi buri umwe nakijura twendeze birungi byonka hamwe n'ishomeri ya Bright Future Primary School rukushango muri cyabahesi umurambare bukanga mutware y'abana emyanya iriyo kandi muze kushomesa abana behanga batarube kwatsa Reverend Canon Asaf Kabacengo bayo a long time mukama simwe mnonga kandi yabare kuba y'umushorongo gwawonija gushoma mnonga kurgomba korinso ya kabiri kutandikira rumwenda kandi yanasima mnonga programu ndamukize omuchara wawe oweshemwe Agnes na family yona mwe bari kubayo Revival Radio. Hello. Yes please. Yes asimwe ninyo Lydia kurugagwe bishuri. Yes Lydia twakwakira cyendezaho radio yawe. Ni imperezo bishuri zikurugari kakuru. Otyo. Beshonga. Kawagata shamato mazuma. Abwo kugira ngo abire na bajo mu night prayer. Cyendezaho radio yawe shemo tubaze kuraje bambi. Akibazwe mu night prayer. Aherezo bujuri zitureba ngo mazima no mwana rukwija gukora eco mugasho munonga. Okay. Rohanga muhiro mugisha kureba nitsema bishop wito murunje mukundwa. Kureba ngo ayambire kakuru munonga mukama muherezo mugisha. Amina. Go yajura kakuru kandi yagira ati no kushaba benaza yo kutina rahanga obwenge niyo bukomoka mbwenu kakuru mukama nayibari ukwetegereza rahanga ngo mukuru kandi nore kwakorera ibyo kutangaza hato musheja yakira umusiniya namanya siniye cye kumanyisa yuno gamba ciwe secondary school. Hello. Twakwakira weshemwe ntagamba no hakandi waterera nkahe. Okay. Asimu Yesu. Wani yocho kubanza nimbanza kusima bishop. Abo kubakoze ibintu byo kutangaza omburebereza Rw'Amagara. Kiribura hantu. Kandi sima nangwa na munonga nikira kwata Orugyendo Rw'Amagara. Otyo. Ikira kwata ho musho muhire skarashipa rukuza kashaka. Nareba marago mwana atasira kinkureba abana baziraba. Uganisima rahanga. Nisha badishpu nisha barahanga oturo mu iguru. Atere bishop mugisha. Amina. Twakubaturingaho nitokunu yankeze bakashikayo tikagarukira mukama. Nza kwikayo humura. Kayo mwene cyambarara tera cyarenze Jiro kwikiriza rahanga no mwese gwa kandi naje kubateka ho nabahiriza nk'ibyo. Nina kikura no bujuruzi bw'abana mpurangamiza ngatorongeza kanogera ngo abantu mbakore ibintu nkebi esekabirere. Wagira ngo norga nkahi? Natero mbutabadiko no amasheruka. Amasheruka umwestern Kore. Okay. Umwestern Kore dai. Thank you so much. Humura mukama. Okay. Mukama baherezo mugisha na program ya Orugyendo Rw'Amagara mukama kakuherezo mugisha. Amina. No gukora jeni kunda munonga. Yebare kunkunda. Ekiro kirungi bambi. Ibona mugira ngo awadanka twari yabusha. Ibintu byebiye niyo migisheje. Yabane munonga kandi mukama cyukwera umugisha yabare kutkunda najate no wito kutubikayo rahanga roho kandi uhumuri. Kampiki nje nambeje ni hamuheru tugaricyo mu studios. No waratoma. Musuma. Mbakweto hashwa wangise bo. Oriyo. Ndiyo bambi. Omurumetomo mugurusu wanje sempa yoramu nakwakira. Konkano mangu tingaramba yawe. Mbwene namba yawe. No ende yanje. Okay. Irobu vedikemuzi. Akuntere namba yanje. Rero bwanyimo izo terre hongiro kunaganira ho ni umwana waranga. Nenza kuronda mazimo mugurusu wanje. Ubare mukama ko mugisa muhango. Amina. Kana sima ugumwa wa websuri. Yes. Kana sima bona mbwenu buzuri zubwe gambira. We mukama nuwatorana. Okay. No kimana kigambo muri Yeremiya sure nk'ugwa kata.
ngo kwa kutigamba ngo nakumanya utakabire kuzarwa ona twara kutumanya munonga ngweno buzuru zo bukwizaho bwineke gukora abantu bingi munonga no manya ngo ready yeji ehurwe senesi munonga ehurwa miliyoni I know wena ni kureba ngo baprostayo bine ready yakahurwe siona na tontesimsa munonga tinyine cy'ukongera wo bishop wo mukama kamutora nakare kugira ngo yo nakura twantu musabira twaruga ati bishop konkana weranga yacurra katsabiro wito wa Western Kore okay ati nemyaka mito mukama benu we yamuhereza okay ikindi yeso mugurisi turebo mu Western Kore rero no manya ninye ati nkabastamye mu mission coordinator me hato bakampa bwati muri dabwo burebereza bona mbweno hati ndiyo ni nsabira bishop witu okay atera umutubu yabare munongo mugurisi wanje ntwija kubiganiraho nja kurundaje ntuganira kandi ni kutungaje munonga information ejo no jimpereza konka twakusema munonga umugurisi wetu sempa uza kutsasira bwa kairi konka yanasima munonga umureberezi kana jangu na mwendeze birungi hamwe no murebereza abo bureberezi obwa Western Kore okay bwenu habubwiri Reverend kano nagasharoho munywano wa Julius mbenta kumanguno obi wawe Julius bigumya yangira nkuramutse kandi nakwendeze birungi byonga okay munywano wanje umunyamakuru ranganwa ho murembo Rw'Amagara anko Sarapio yebare kuba ino kunda Revive Radio is a good friend of mine kandi tutuire kumombo herezo obu okurga karoko tshiribanda kandi watana hereze mirimo y'ukurga umurembo Rw'Amagara yebare kuba yo no kunda Revive Radio. This is Emirate Sime, a student at RDC. Hey Emre na umuntu warya nashemerwa mnonga abana babaroho haza mbwenu tare kintu kirukutero muhimbo wano rwana muntu na warukwerwana iki nakamba ningira Emre na Rose mwacetegereza ha haro kintu kirukutero muhimbo no wano rwana abantu nabo barukwerwana mukama cyabahero mugisha ningira mwacetegereza mbwenu garacho mu studios hati kanya chiro umuntu gwabanza tagambire twa no nargankahi bamwito ndiru bukunahindira program yeje mpora nakwakira sebo hikomzinda rogo tagambire no rugankahi kandi niwe program yeje ti yakufira ranga yakurita yakuritera nyo amazina ganje nabanyeta turnawe aporoko icenga sarongo chairman wa boda Katanoga kusanga muri Sinjiro nanye natungo mugisa kubera ni mwaha kusanga ho presidenta reverend abagumera bategerizo umwanya ogu nogu mwana uniza nawe mbwe ni wateretera kakuru oino buzare nawe nari just bakwi headmaster Mr. Mukombozi Joseph headmaster wa Katanoga secondary school okay na chera kunye ambisa munonga mwino ryo mwesu ombya transport okay noreba tikintu cyangu hisha nkishatu umuntu kwereza umwana w'umuzire atora umuntu warre ahamwanya oguna no buryo mwesu gwabuzo no buryo mwesu gwari yare amina mukama kikwero mugisha amina mbwina hato ubwo katukubuzo ryo muzire mazimandi yo muzire oino mukazi oino abana nyino mukazi nyino abana wahuranda sarongo nyino musigaza joiningire senior 4 wanji yes shija ko ryo muntu w'amana munonga omuzire ombwire nkopo obo kuronda school fees obwo korifu no kore ruguru abandi abazire bari uko arawanzira ngo bwiro bo ntabaraho umwaga muhinje munonga umwaga no gumanya umwaga mazima ni ngumanya obusharwa no bumanya ni mbumanya iwe obasuzo to kureba ngo umwana wawe yargoye yakankumsini yafuije yaro mwene koko kukimanya enseji bintu nkebi byo kuraba mbigumire okutiryo munsi etanguhi
notekwa kukora n'amani kirebeke ngu umwana yashoma notekwa kusevinga cyakiriye cyo kugira ngo ryeyo karon kace akuru kubasa katakubasa kwenda kandi akatakwenda na family yawe nukarya kirebeke ngo umwana yaza yishomero yashoma omuntu natekateka ngo ubundi kushomesa nkuko shime kubo inesento ino murumo murungi munonga tugambiri uwo basuzoto mukurabira mu kuvuga boda yawe ukashomesa abana bawe ukuvuga boda nago nemirimo nke yindi notekwa ku making sure ngo sente na muno pichi yaberi yawe notekwa ku making sure ngo sente zo shemiro kubano yanjuro mugiga emitwaro at least nketano ninga mukaga ya bursande pichi yaberi yawe notekwa kurebeka ngo emitwaro nkena yaza savings then emitwaro nkebiri ejo yazo mu family ahabuwire noza kunsasirana nja kubuza binji konka mbwe mukama ija kuri togundo murundi kine nasonga cyo kubanza ndukusima kuboreba ngo uri umwese ugwa mukuru wishomero kutorana kandi akakuta mu wese ugo kateretera kakuru mazama kandi ndukusima kubo mushije mazo kubisa u family yawe yesewe omukazi muramutse kandi maybe no ryo mukoro kumangwa turira second zidero nkureki nyowe ninda musya umukazi wanje bakwetana abasaveyorete narongo konga tuwenyine wenka mukama kakwereza n'abandi nyine nondi zo bakweta tushengerize Ednas bona bacara banje kandi ninye mtu gwabo ninye ndukubarebera yebare kufayo ejo nufamere mpango yebare mnonga kandi takushemerwa mukama nayi bari kukureta kandi ntwendezo kugaruka yoje nakakuru mukama kabebembera nanye nashemerwa munongo kubashanga no kutwakira jo mu studio za Revival Radio then okunani nchitekateka kandi uko nakishanga mazuma harimo bucurera harimo kwakira je kandi harimo no kureberera amina nebya mukama byo nibyekora yes ndijo kangarike wa Rogan munyono wanje ahabubwiri abantu abatera amasumu babaroho kandi babari benshi mbwenu ekigambo cyawe ecyo rukubatsigira kandi nkabeje bagenzi babari yo mukoko no bakomera ntandaki omudakikemu nakwakira nanyenda gambira beje batayi banje abakiriyo mu primary n'aba joining secondary yes kwenda kurugama abantu bo mu gashonyensya abatunjira mu gishago kushoma basikinga bitabo bakunda kushoma ibindi babireke abatababirekeye babigireho cyumwe babigireho cyumwe kuza kubato mu kubahuzia bakunda kushoma nyensya nitutugama abantu bo mu gasho yabari mnonga akazindara ko kampere kakuru ibigambo byawe byo rukugambira imenyeta bari yaheru abana batonke iwe kandi n'abakiryo mukana n'abahumurikire maybe abatungo mugisha bakahora radio nkade scholars kama simu ko muzindaro go kakuru ibigambo byanje bikwenda kugambira abandi abaturikize abana batabacashoma bate amani minji akushoma ngoku ondije yaba yabwambe ngo ibintu byo nababyebwe amani ngo nabagateka kushoma kwangu kushoma ntoko rugamo buri kimucyo necyo kwenda aha dadi na mami kuba bakurikize ni cikuru munongo kubarabiya hwambe hwa bakabaramutse narondije wano yinda bashatu nubo nakwiriza iyo bari kumbeza abantu abo nimbanza kuramutse abazire banje mugume Thomas na ndiyamweta Janet yes abantu Rw'Amagara genseji na ba sisters banje bona na ba brother bazu banje bona bari yomuka nintekaho na mama wanje wanzira umudini na tata wanje wanzira umudini abari Kampala kakuru no manyangu ntazagaruka kwetaha konka ntizakweta wo kozereki ntizakwetaha wabohereze senior 4 ubwo mureberezi yasimire okozere 8
hati ntukwenda muki ntukwenda umunana wazi kwata ogaricho tunjo gundo muchago kuja Rogan araho umuntu wagira maybe tanaramze kandi arumukuru munonga seconds ndamusya baze banje ngakanda musya aba relatives banje bona aryokwe okay nabantu banje imbenishoma nabo nabaze banje okay nituza kushemerwa munonga woko ziri munana wo garikira Rogan two noza kuzikora mu izina rya Yesu amina akazindara ko kampero mukayikuru wanje nawo mudacika imwe asima bantaba kandi na nebigambo byamuhero nakwakira yego ninyija kusima abashomesa mbarira mixed bona nyombire ninza yo hiburijo umurimo gumubene mukora ningusima kandi ngaruka nsima abantu abundi kutahana bo mukiyanja okay kuba nawe murano ayino murimo muhango hamwana wo kuba utwire nawe nkesha hejo bundi abo bunasiga mbaci tahakugere cyababaho baro nimbasima kandi ngaruka ntera umuranga bazire batahi banje tureke guma kugaya amashomero baramixti tukaba ntugigaya nketa kubasa kutugasara konkare barebe biranga kora abana nkaba sima bishop witu agire kigambo cyagambira abashomesa mpurire ati nyowo mu ruhango mushomesa oriye nyigiro mukwirezamu nishomero na hediti cyane abashomesa ati ninye nimwe akagamba ko nyonka rekine kikakorire amashomero gitu buri muntu nore narwanokwe empinduka zibiremu yabare bishop yabare buryomwe byawe nabimanya ranga yongere kwamani yongere kongera no gukora nebiri kuceraho kandi nshabira berere bitu umugisha mwagukwasire mugukwati kutabarwa mu ngaro nkoko mumbire n'umutugambira na munonga rugano wanje byongambire nkibiye na mutima okay ninkushabira ngo gende ubikirize ateho umutima abikirize okay nshabira kano watureta reba nuvuga reba nuturonda ruhanga niwe byawabizemo ayongere kwamani ukore nebiri kongerwaho okay nebyo nayiwe ninkusima watu twaraje mpora nabatakataga mu studio bundi noba otindire konka watu twaraje yibare munonga ranga yongere kwera amina no kobwenje bukukora ikintu ekikurungi amina yabare munonga omukekuru wetu kandi ndukoza kwakira kano naza kuhendera kandi atereza umugisha ahaboko ba nko kutumwe no kutwatunga umugisha kwijijaho mu studio za Revival Radio kibakiri kikuru munonga ngo kuyatwiguriraho neshara n'umugisha gutereza konka haruho abantaba nabo koko butaba balancingiro bundi nibakwata kundi babari ya YouTube kandi comments zabo katushomeho nce munonga ahabwe nshonga yobwire haruho George Ram Cruise kandi yanasima program eji akankunda naume yanasima program mwebesa baruku yanasima program Agnes Ahimbisuwe twakureba tushemererwa Angela yanasima program Rachel Breast nawe yanasima program Shogabirwa Maureen yanasima program okay Rachel chompeire twakureba ankwatsa Charlotte yanasima Bishop tushemererwa Angela yanasima kigaragara okay turiyo nturonda abandi banta kwenda ngo tukashoma nkabashatse zo akanoni Joshua Timurugazi masheruka yebare kubayo Cyogabirwa Maureen twagire bireji mwebare kubayo no kunda Revival Radio okay second last okay yes Charlotte twamuri ibiri mwebare munonga Christmas umudura nawe yanasima programu abantu benje munonga mwebare kubayo konka habo bwire mutwikirize tugarce wa kanoni naza kwendera nebigambo byamuheru mbamweta munywano wanje ogum mwebaze Frederick gunombozo wa St John
kandi uko muri cyanda parishi yebari munonga kandi araturikize mu mburuzi munwana wanje munonga aina ya mbuga inokwa kando ndati program yawe ninjukunda bwenu nakuramutse amazima mukama chikwera umugisha kurwoko muri cyanda umburuzi Frederick kanona nagaruko wawe tendere program eji yebare uwishimwe Anthony yes nyongera kusimara hanga habo mugisho gutwatunga umushahezi ndezaho abo kwija korora ubujuruzi bwa rogani kana Emmanuel kandi insema na headmaster wakatanoga efote yatamu okureba ngo rogani akakuru yahikaha okugera ubujuruzo kandi tusima baterese mubona na testimonies no kusima umureberezi witu habo vision yo kureba ngo abantu abatakwe basa nabo batungo kubashoma nanashabira abantu barahanga bona bari uko abaturikize kugira ngo umuntu we no kubasa nango kugera henshaje akwata abantu barahanga abandi abinde cyarengize kuri bikangura abo babaje all the students bamashomero gona hibashomiri nkogo washopingira rugani nabo kubakugarukamo bakakwasa abana bashomero mu mashomero gabo izina rya rahangarika himsibwa Uganda kayo yongera kubaje abo abantu kukundana kandi cyo hamero nyenda gambara rugani na Emmanuel umuziro mwe yakigambaho muzo mu ishomero mugendera umanye cyaba leta nka tukaba briefinga twabagambara mutashwazi izina rya bishop mu mashomero gumugiremo mwese kirhanga akora ibyanyu discipline wise mubabo kubanza kana nabana bandi babarebereho nangwa nabazire banyu mu communities zimukutahamo barebe ngo babareberamo okerebeka ngo tutaje umusizina rya bishop kumura cyo mu mashomero muri bingu mu manya ba chaplain muri bingu mu manya fellowships muri bingu mu manya class teachers banyu n'aba mentors banyu okureba ngo kushoma kwanyu kwaborobera izina rya rahangariya himsewe burukumura tukabagambara no muri reports cards zanyu to evaluating a performance yabo akoba kuzirije turukwenda bagarishye nyuma kakuru tukakugambara rogan tukakugambara kandi tubashabira ngo rahanga bebe imbere kandi rahanga wita umurungi ayongere kukwasa bishop no kumuhamani no kumuhobwenje no gukora ibirukiraho amuburebirizi wita umukanisa ya Kristo no mwihangarito izina ya rahanga kongera emere yana kusima kanoni na Rose abishiki bari yabwana ugamba abari ya LDC nabo bamba kusima kandi bari kusima umureberezi yes yabare Rose na Emere bariyo bashoma ntucumanya ntubendeza kana bagenzi baba bakiri ha university twine habana bana bagushoma LLB bacho abo LLB abagushoma baragero n'abandi bona ba bishop scholarship n'abari mu institution zone tubashabira umugisha kandi abashomeso mu mashomero gito mbureberezi bwankore abibimbezi bagoherita cyazi governors school management na PTA team eyumurekere kuri bangwa mashobora gagayongera kwimprovinga arahanga bahereza umugisha arahanga bahibimutama yanyero kwetenga umwishongo zakagera twora tahera bande na nyota nsaga Anthony jo nishara ya mani okwitara hanga ngo akwirire hihi ohewe mbabazi nimba shabara arahanga n'icyo akibakorere umbereza bwanyu omakaganyu izina rya arahanga ryongere kwimbusa yes tushabe katushabe mu musitima yanyu twaji tusima arahanga wito murungi habo burungi bwawe nembabaze twakushabantu tutandika program eji ngo tugere imbabazi kandi program eji tugimareje yabara habo kureta kakuru Emmanuel kutujoyininga mu program eji nawe tukusima habo bazirebe tukusima habo bashomesabe kandi nabo management ya RDG natatito mu Ruhanga bishop ahabwe intekateke yona tukusima abo kigaragara vocational secondary school na director wishomere rindi abo sponsoringa program eji Ruhanga tuketa kandi tukwishingiriza ngo abantu babo bariyo uko bagumera bakurira program eji abantu abariyo batarukwe basa ababazire babo barinka bakakuru na nabarogane Ruhango bagere imbabazi obarondera abantu abakubasa kubahwera tushabiri fakazi nefuzi abariyo mbahomye abatine businge abandi impungi ezana kivare no bishoke bindi Ruhanga tukushabangu nabo kwarata ya y'umusomu nabo bashyeho bahibye mutuma yaberwetenga twaza kugenda Ruhanga ugende nitwe wakata no gumutwareje abo mukiyanje batwareje nitwe twena buri mu musyo mukaye tongera kwimsize nayo no kwise kitinisa Yesu Kristo mukama witu amina kandi umugisha gwa Ruhanga tatito mwana mu yorkwera
abishime gumenimwe kuba ibimutuma yanyura kwetenga ngo barinde ndwara barinde ibishikirizi barinde imyuyimbi omishogo gumumburebirizi witu na province na nihangaritu kandi gume no muhereza bwa revival Anton na timu yona gutakabargaho hati nebro byona amina mukama simwe mnonga kandi mutwikirize tendera program weje mu abazyogu umukire cyona nabo Dorothy Mpumbya deputy teacher wa Bishop Sugar Zumarushere nawe yanasima programu Robert Kurgakamura nabandi abantu benji programu weje neremera mbwenu konkeche kuri mnonga mukama nayibari echeshongore kigendere chumwe nikitabaritse akampathies mwejogu hangwiri gold medal kurugomo man Muscat kandi arukurjihangu rihangariye irya Uganda at the same time itendekero riri ya Bishop Stewart University batabaritse ayi ngabanye naha vice chancellor na professor Gashum agira ati tuburi kimwe cyo nantishagikenta z'abana mbwene mukama naye bari kubazumura tibendeze birungi byonka antroze rwankore cyeshongoro ne cyanyu abeje umwe n'abasingire bakahikaje siniyafo cyeshongoro ne cyanyu mukama abarinde na nyine Frank Mwesije kandi kwarasime isandire kwijanto garukawa